sekolo seo go tsenang bana ba bannye bao ba fetang 900 batsadi ba ile ba gapelesega gore ba ba ntshe mo sekolong ka ntlha ya maemo ao a sa siamang. Re nako telele re lela ka sekolo sa rena sa Morokong primary. Sekolo se ke sekolo se segolo mo Morokong. Safety ke tla pele, dithuto di tla ko morago. Re ka se emele pele gore bana ba yo le ke sekolo pele be le gore re tsang karolo. Re bona gore ke gore prevent gore kgetlo wa bana gore sengwe se se ka diragala bana ba rona bogolo bana ba ka nna go gae. Gabagare lefapha la thuto la re le fa sekolo se onetse ke tlolomolao gore batsadi ba ntshe bana mo sekolong. Re ka tlhagisa le gore re tsentse sekolo seno mo lenaneong la go aga dikolo le gore le teng mo lefapheng la rona la lefapha. Lefapha le itlamile ka gore le tla aga sekolo se seswa ka gonne batsadi ba ka ile fa diphapusi borutelo tsa nakwana di sa lekana. Ke Mpho Lepedi wa dikgang tsa SABC Morokweng.